Speaker Kalome Dr. Lalchhanzova'n resolution Indian Air Force in Lengpui ram an leidan chungchanga dan bo chen stakle corruption nge nia lang hi Mizoram mi pui du dan le beseng nge in Central Bureau of Investigation in an chui chu theinan Mizoram sarkar in rang taka bo zuin ma lang hal ro seti private resolution ron putlu hi lo kati hle maya soi ho lo po ni ila ram mi pui ten min lo khiat pui tura kan du chu CBI in and take up turin Chief Minister pon rem ti na apeto chu mai ni lawa lokayok ta point tu na hian inquiry an la to land revenue settlement ate po andu te po min ron zot to kai pon e file ate po kalo approve to ani bu speaker iveilama mi te na he resolution an ron putlu apulu tu hian thlang fu lo dewin ka ria a subject affluent lo le in ka ria cái này đàn xem mi ni lâu thằng hít là thung về LLB zir về chỗ khác anh ạ sáng ni pan hít về khan đàn lắm sẽ lâu tắc mấy thì chúng xì in đàn sẽ dọc tên thì là anh cày lệch nó sẵn lúc có ván cái lâu in chia nó sẽ em tổ mày hết mi chúng ta hiện press po voi ni cầm mắt chọn tổ January ni som thum pakhat sáng thì som ni paruk lệ February ni ruk sang ni som ni paruk khan press meet ma thi lom ziate kalo soi ve to nili thani Council of Minister chu khom chu nu fualin Chief Minister in hei kan aw na sa to party pani MNF le Congress ten CBI chui an chau thu te po an aw pui na sa ngati nge an chui tu ti tu thu an vat ngoi rei pui ve ti in zona asiama kein revenue minister kanina en ka changa engma an thom ri wa khiat ani ta lo wangin ZPM hian CBI ya chui turen thelu ma u kan tia chu ni li kha February ni li kha nia kan thu te kan lo zep lem lo wa khami zanda ko vela khan MNF mang ang khan anin ron chu ka CBI thelu turan tia an rita chu ka atu ka Congress lampon nuaman tilawan an tile ta ZPM PAC chuan hei party pani kan chau chuak ta boka ruling le zelina thelu chu afel love an tia ti chuan MNF le Congress thelu chu kan ring ta aza khop min ka khia kan ti dan po hi ruling le zel thelu turam in han ngen te phei ka chu mi pakhat in tu em in arok tu ne na FIR thelu dro ati ang chi deu huang khat thei ni te po hian alangani speaker hun tam deu nei ka chak hle maya che pakaya tanga soi tur kanga ro pui mai sia he thil hi ti hian kan soyanga up subject resolution ron move to khan preliminary notification atanga intranani antia speaker an thuk vak mai an thu soi hi thuk vak wang hianin thil soi kha adik ti na po ani chong lova ni som panga thasari sang hi som pakua khan Indian Air Force yan aizol di sinhena olen revenue wa Lengpui airport sevel le lungdai tlang dunga ram andu thu anon thenani awarei to em ni som panga thasari sang hi som pakua tu te sarkar lai nge ni ti chuan revenue department chuan ni som palet thasari sang ni som pakua khan ma la turin DC thu nei na lo petoni speaker an fakhin hi an kalsan thui ma em katia kai ni chuan MNF sarkari pu kan tum lo reng revenue minister kanina ang po he thil ka hiat khan sarkar kal to te ti mol phau tum mi lovin ram him na ngai tu chuin kan lo la lo na ni chu ti thave le po hian kanin sia amaro chu sarkar kal to ten ani lo zonga thil an han ti ta ka wang khang kai ni po kan duai thui hi in kan chong zel tamai chu ni fel lo ang reng khop mai tiang soi tei hau zom taka hian thu okisang han chu mai pal te hi kan lawa kan in veng khopa kan chief minister po hian thumoi nai taki chak chu ang uti in
min zila min fui reng bok ani ti chuan aizol dc chu single point kon taka ni som pariat thlasari sang ni som pakwa khan ruatani a ni som pas tunaka ni ron soi kha thin chhe thlap ila ni som pariat thlasari sang ni som pakwa tang khan aizol dc chuan amalam le anhu lama po ma ala ta charani kan chief minister kan house leader zom takin khulai ram aron soya po kun masalama dc thure na apek kha engani withdraw le na om si lo chon dc khan akeng tlang zel kha ani maya ti chuanin september ni somni paruk sang ni som pakwa aizol dc chon officer in charge administration eastern air command ne na ram man po cheng za sumriat panga per square feet ani thute in principle approval om to thute ram lak tur mun te hi ram man tang kai lo baren le na nia khotwal mi te pon har san an siam lova environment clearance le rehabilitation po engma ti thulom lo tin le kha thonani a le kha number te chu chiar chok lo mai le he om veka tin document a en du tan chu na om vekani heng zong hi kan sarkar don le don lo po kan riat ma a engkim lo ti fel to ania pu speaker iveilama mi te sarkar zui pheise chuan an ma ni hian thahin ti khopang heng po hi chu karin dan ani no objection certificate te po hi ni som tharuk sang ni som ni khan an zu thon ta a lengpui om lo si phir chaw om ti ta kha chu hei CBI na lipse do na nia a mu mai an dei iring lawang u engkim pipeline na om vek to ani no objection po kan sarkar ve ma dei khan heng hi lo ti fel to ania ni hi thakwa sang ni som ni pakhata DCI zol chuan defense estate officer gawati ne na GPS coordinate sa thlap survey map thonin ram nei tu te le khotlanga yo te nen an thil pu te soi ho puinan meeting po ni som ni panga thakwa sang ni som pakwan nei to thu te a khiat tir boka hemi tum hian an phu te soi selan nei te ram document le record te uluk tak en dik alo ni thu te ram man tur po soi felan ni thu te chi thang thang an rot nuwa ato pa ram man an pom tlan chu per square feet a cheng za somriat panga ani thu document a hena chiang em vet ani keini zp min kan phua chop kha ani si lawa document om lo hian soi chu ni la min an dem deuh po ni se pu speaker dem thei tak kan diang amaro chu heng zong thil om sa ani ole pu deputy speaker outright purchase kan han ti vak na chan po hi pu deputy speaker enga tinge kan soi lowang sarkar ma sahun lai a in dor na khan enga tinge 371G au puya Bengal Eastern Frontier Regulation Act ti telo soya nam party in ti khan documenta official a in dor na khan ram himna 371G bo pel lo an tum ziate engma an soi lang lo la kha keini voina sarkar chel tu te hian oi kan tia len a khui son dana kan in dor chho zel na tura po hei hi kan khiat chho achu khop mai pu deputy speaker nikum mar si som pakhata he house zom taka hian right to fair compensation act reflector 2013 kha kapulu tani kha dan kha gauhati o high court division bench chuan ramlak na dan hi 371G transfer of ownership ina asoile permanent ram in pek na tu ni lo hun binei ang nen hi chuan ngai koplo turani ti in high court ruling hi alo om to ani khamini mar si som pakhat zinga khan ZPM legislature member te chu kan thu khoma reflector 2013 hi kan pulu dona high court ruling po lo om to nia 371G nen po him khop maya amaro chu MNF 10 371G mangin anon soi sop theya engthing e niang ti te kan in prepare ani chumini chuan pulan bon puya punte in uchan zo boi reng su MNF hian an vei tak lo eng ma an ron soi lo wanga te ati ang nge khalam re khai veilam mi te na ron soi talawani pu speaker huna claim sia ka soi tong khan soi tur atam sia SIA exemption te po kha ti hian a hlomin soi tai la state sarkar thu nei na ania SIA exemption kan pek na po hi Mizoram chung nge yan dia MNF party te hian Lengpui ram khu
Mizoram po na mo an lo ti ni te hian ka hria amak hi ka ti ni where land is proposed to be acquired invoking the urgency provision under section 40 the appropriate government may exempt undertaking of the social impact assessment SIA atia chapter 3 E1 na chuan in relation to acquisition of land situated within the territory of a state the state government chung ram SIA exemption pek hi appropriate authority thu ani ti lai hi engedi in hial na man zui chi po ani vak lo hei hi chu pu deputy speaker kan state ram chunga bi ani ya ole to toy te ina top kan siam mai anga he outright purchase ti te MLAR Act 2016 ti te Rafekler 2013 ti te chi sang kan soya pu deputy speaker dan man tur mu mal a om lo lai khan he thil hi lo ji chuak chho ania right to fair compensation ak kan man nuwa hun rei takatang malak na local thui to kha IF chuan an ron bo zui mai ani land revenue and settlement department hian ramdan nuya himlo om lo lawin kan thei pato pin kan lo delay ani pu deputy speaker oh rang taka chui ti te po kha pu deputy speaker e-file ani to wangen thili achaka preliminary notification kan pe ka tanga di som ruk pani na final approval pe kani dan zom lo omani chon aizol dc te mo phurna ania he house zom taka hian house leader po in revenue mo phurna di lowe aizol dc te mo phurna lom ka ti tin he house a hian asoingat ani ole dan hanzom lo pel thuilu tu kha apoisia pu deputy speaker Indian Air Force IF in Lengpui ram an lei dan chung changa he thil hi CBI na chhuitir chief minister in ti to le lokayok ta pon inquiry alak dong hian sak takin kalvut fut sela mi house a hian mi ming soi hi khe om hle amaro chu soi lan te ani to tho wangin pu Henry a hian ZPM sarkar ma khan khor nga borvel in peturin in rem siam na om ti thu te po asoy ani chu ni kan zui tur chu pu speaker pu deputy speaker khang zong kha khechungin kan ngoi ngului ngar ania kan soi thadu lova sarkar kal to te mong lim hi tul kherin kan khelawa chu pe ve time le I think mo chu pe ve time le an chui no na lom ni lo pu deputy speaker pu bon pu soi tur anga chu wang chona votu in e ka che ti hi i veilama bi te henan changdol in ka ria ka lome chui ngei te se